Qu'ei semiat aquestes gaucs l'an passat e qu'han pla crescut. Qu'en burerihica a costat mes li pas mes de granes. Oh, que hi ha co? I ho fruseca. És o que són aqueres petites lluos. Oh, mes, que són granetes! Subem non hi ha pas besoin d'anar a crompar granes, que les podem trobar au casau e les semiar directament o a la vez les sauvar talant que ben. Tada massa e ara cartar granes que causi flors pla seques, que les cau ocupar delicatament, tant non pas recaille les granes, que cau tirar les granes, que les cau ressecar qualques dies sus un paper beuedís, que les podem estruçar dins una envelopa o una boita e se'n servir biste o l'an que ven, que vau semiar aqueles granes e que deueren germiar d'ací 10 dies, e les autres que les vau augerir e que me'n vau guardar tal l'an que ven. Un petit rauc e una grana, un petit rauc e una grana, in rindaiga. Lo gauc qu'ei tabè aperat calendula, los seus petales que smignan e que io planta qui sueña qu'en hem putingas a recaptar las seus granas de las seus plantas dos sue casau tahe naueros plantas, que endri magic no. E cric e crac, o jardinadie que è acabat, ad ara, ta de hora e a ciudehe.